Momamedi ke o dumedisa ka lebitso la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste. Lebitso la ka ke Mmakerabetswe Ntsholo. Re kena nakong ya hora ya di e tlang ho wena hora pele na le halofo fihlela horeng ya bobedi le halofo. Mme ke tahle ke tlo balla ditaba tse tla latela ke moqapollo wa tsona moo re utlwang ka beng ba tsona le bafani ba tsona. Ke di simolla ka bohashana ba tsona. Agente hae phofolo o phomotse boroko ba mapomelo. DMA e re fetiseditse tjhelete ya gago le tokiso ya matlo a sentsweng ke difefo go tsoga o iketsetse. Phuzalatso ya mo Afrika e thusitse baithuti ba LCE ho fumana tjhelete ya dihlapiso tsa bona. Buisanang Maimane o re mapolesa a tlokong a ba qosetsa ho shapa mmelaelo wa boshodu ba dikgomo tsa hae. Ditaba ka botlalo. Agente e ileng ya tuma haholo ya Maseru Edward Haye Phofolo KC e tlalehwa ile ya phomola borokong ba ho qetela ka laboraro la beke ena hoseng. Ditaba tsena di tiisitswe ke agente mo naheng ga Sekwai ya kileng a sebetsa le yena. Phuzalatso ya mo Afrika e sa emetse lelapa ho fana ka dintlha tse feletseng le hore na seodi sena se tla bolokwaneng. Tlaleho ka lehakwe la ditaba. Baithuti ba sekolo sa matitjhere sa Lesotho ba fumane thuso ka mora ho letsetsa phutseletsong ya mo Afrika ba re lefapha la dihlapiso tsa thuto NMDS le iphapanyeditse ho ba tlatsisa dikontraka tse ba dumellang ho tswela pele ka dithuto selemong sena. Ya buileng lebitsong la bona o re ba fumane thuso ka labone la beke ena hoseng ka mora ho beha ditaba tsa bona lenanong la ha le phahama. Tlaleho ka Mmakerabetswe Ntsholo. Ditho tsa lekgotla la setjhaba di tla botsa matona a mmuso wa Lesotho dipotso tse fapakaneng ka labone la beke ena. Malelaka Malakane le Hohla o tla botsa letona la ditjhelete hore na Lesotho le apesa baithuti ba bakae selemo le selemo dikolong tsa thuto e phahameng ba sebetsang le ba sa sebetseng. Machabana le Mphane le Tsiye yena o tla botsa letona la bohahlaudi ka setsi sa kamohelo ya bahahlaudi se bothapothe se fetohileng mathethebala le hore na se tla qala ho sebetsa neng e bang se lokela ho ntjhafatswa. Basotho ba lebelle hore na se tla ja bokae ba dikgafa tsa bona. Letona la mesebetsi ya setjhaba le la borena le puso ya dibaka a lebelletswe ho fumana dipotso tse ngata tse amanang le tokiso ya ditsela le marokgo, ntlafatso ya ditsela tsa lehlohlojane le ho se lefshwe ha Basotho morerong wa dihalahala hara tse ding. Tlaleho ka Mokgolwane Ramainwane. O mametse phera ya Phuzalatso Afrika, Phuzalatso ya Modimo, thulare ya setjhaba ka setjhaba. Mo Afrika FM ya Mauba, ya Maubane, ya Kajeno, ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Lefapha la Meaho la DMA le re tjhelete e neng e loketse ho thusa setjhaba se fefohetsweng le ho senyehelwa ke matlo ka lebaka la difefo e isitswe lefapheng la tsoha o iketsetse ho le tlamang ho kokomalla kabo e ntjha ya ditjhelete. Monghadi Bokang Kgotseng o re lefapha la habo le hlola le ho hakanya fela hore na Basotho bana ba tla thusa neng. Bona ba malala a laotswe empa ba lokela ho kgaketswa tjhelete ya tshebetso eno ke lekala la ditjhelete. Nkgono Mmathotsi Matjhake wa dikgakeng ha Mahlomola ya neng a fefohelwe ke ntlo dilemong tse pedi tse fetileng ke e mong wa ba lokelang ho koka nako e sa tsejweng. Tlaleho ka Mmakerabetswe Ntsholo. Inspector Kotswana Ramakau ofising ya diphatlalatso ya sepolesa sa Lesotho o re ofisi ya matsholo a maholo a sepolesa tlasa bolaodi ba DCP Moqhebi Dikgama e swaile mohlare bo ramakoloi a baeti ba etsang dithibela tsa dikoloi tsa malapeng mebileng ka ntle ho sepolesa ka laboraro la bekena. O re beng ba makoloi ba hana tokelo. O re beng ba makoloi ha bana tokelo ya ho kena ka hara tsela ya setjhaba ba emisa dikoloi tsa beng ba tsona. Ke sepolesa fela se nang le tokelo e jwalo mo e bang ho ntse ho etsahala jwalo setjhaba se tla lehele sepolesa se haufi. Tlaleho ka morao hlalele hlephe. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Maafrika FM ka smartphone o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya ha ho letho 665 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Mongwadi wa lebatowa la Matlakeng ka ho Democratic Congress o re komiti ya setereke sa Leribe e tla kena dipakeng tsa ditho tse pedi tsa lekgotla tseo e kileng ya eba matona Benghadi Mosheleoma le Mmaletse Malengkwane
tse sa shebeleng ditaba mmoho e leng ho nonyetsang kgolo ya lekgotla lebatoweng leo. Monghadi Leloko Kgati o re sepheo sa ho bitsa komiti ya setereke ke ho tla kopanya bobedi boo bo sehlao le bofurallane empa bo thetsana ka mahetla ho sebeletsa tlholo ya lebatowa leo dikgethong tse tlang. Tlaleho ka morao hlalele hlephe. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Maafrika FM diterekeng. Monghadi Buisanang Maimane o re ka mora ho isa monna ye baneng ba mmelela boshodung ba dikgomo tsa hae mapoleseng a Tlokweng Mokgotlong ka la bobedi la beke ena ho ile ha qoswa bona ka le reng ba shapile mmelaelwa ya keneng sepetlele sa Mokgotlong a le dikotsi tse amanang le tshwaro ya hae. Ho le jwalo, Maimane wa Sebera ha le thakga o re o leboha phuseletso ya Moafrika e mo thusitseng ho fumana diphoofolo tseo tsa hae le hoja babelaelwa ba bararo ba ile ba baleha ba salana le ya sepetlele jwale ho se ho qoswa bona. Tlaleho ka mohlalefi Kokoropo. Baitshokodi ba toropo ya Bothabothe ba re ba bolawa ke tlala ka mora ho lelekwa dibakeng tsa bona ke council e re monga kgwebo ye ba sebeletsang ka pela yona o re ba e sirile ho rialo Mmakarabo Letsielo lebitsong la balle. Mokhanselara ya ikarabellang o ne a sa fumanehe nakong ya ho ngolwa ha ditaba tsena ho fana ka lehlakore la lekgotla la toropo. Tlaleho ka tshitjanyane Dianye. Tumo Lekgowa ya dilemo di 36 wa dipelaneng Bothabothe o fumanwe a le molato wa ho bolaya tshotetse thupa ka ho mohlaba ka thipa maqeba a mararo ba le ntlong ya Mothamahane ka selemo sa 2021 ke lekgotla la le phahameng la Tshifadimadi Leribe le mo a hlotse dilemo tse 12 tjhankaneng a sa itefelle. Tlaleho ka Paseka Mphaga. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona empa rona ba Moafrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla mme ke ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi, ditaba tsena di fella mona ke di phethela ka ho boela ke o balla bohashana ba tsona. Agente hae phoofolo o phomotse boroko ba mapomelo. DMA e re fetiseditse tjhelete ya kgaho le tukiso ya matlo a sentsweng ke difefo ho tsoha o iketsetse. Phusalatso ya Moafrika e thusitse baithuti ba LCE ho fumana tjhelete ya ditlhapiso tsa bona. Buisanang Maimane o re mapolesa a Tlokweng a mo qosetsa ho shapa mmelaelwa boshodu ba dikgomo tsa hae. Memento Homo Sig Transitit Gloria Mundi Exaltate Deo Hai Phaphathwe ho latela moqapollo wa tsona moo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona. Afrika metsotso e le 17 pele ho hora ya bobedi re kena moqapollong wa ditaba tsena tse sa tswa balwa kwano mme he ka jeno ke tla ba mong moqapollong wa ditaba mohlomphe mohlophisi e moholo o sa itse khalo kae ha ke sheba tema ya ka jeno re tla hle re tlo buisana le e mong wa baithuti ba sekolo sa matitjhere sa Lesotho ya reng ba fumane thuso ka mora ho letsetsa phutselatsong ya Maafrika ba re lefapha la dihlapiso le iphapanyeditse ho batlatsisa dikontraka tse ntjha tse ba dumellang ho tswela pele ka dithuto selemong sena. Tla re bua le e mong wa bona mo tabeng tseno Mamedi ba ne ba qoqa taba tsena ho seng nanong la ha le phahama ka mora nako e seng kae fela ke ha ba khutla ba re ka nnete ka mora ho bua ditaba tsa bona mona phutselatsong ba se ba fumane melaetsa ya hore ka nnete taba tsa bona di nepahetse. Re tla boela re bua le ba lefapha la meaho la DMA
le reng tšhelete e neng e loketse ho thusa setjhaba se fefohetsweng ke matlo le ho senyehelwa ke ona ka lebaka la difefo e isitswe lefapheng la tsoha o iketsetse e leng ho letlamang ho kokomalla kabo e ntjha ya ditjhelete. Le hoja tabeng eno mamedi jwale ke sa tsebe batho ba ne ke lokela ho buisana le bona mona jwale ha ke sa tseba na ho etsahala jwang. Ntate Bokang Kgotseng e leng eo re buileng le yena hoseng ha ntse re ngola ditaba tsena jwale o la mphetisetsa ho Ntate Tshitso Mahanyele. Ntate Tshitso le yena o bile leqe hore a ka tla bua taba tsena a bontsha hore di ka bua ke Ntate Reatile. Jwale ka ho bobedi mohala wa Ntate Tshitso ha o sa arajwa le wa Ntate Reatile Elias ntle le haeba jwale motho a bantsa le dijong tsa motshehare ka nnete ha ka ba araba mohala. Se ke tla bona fela hore na ke fihla tabeng eno mamedi ke tla fumana mang ho bona ya tla tseba ho araba ditaba tsena tsa bona. Re tla boela re bua le nkgono Mathotsi Matjhake mamedi e le e mong wa ba ntseng ba lla kapa ba ntseng ba letetse ho thuswa ke DMA yena e se la fefohelwa ke ntlo ka mongwaha wa 2023. Jwale ho fihlela lena ho ntse ho thwe o tla thuswa le neng ho fihlela ha o so hlaha taba tsena hetsa hore o tla ho sona le taba ena hore ditjhelete se di fetiseditswe kae re tla bua lena ntlheng eno he mamedi. Re tla boela re buisana le monghadi buisanang Maimane ka mane ka mokgotlong ya reng ho se ho qoswa yena ke sepolesa ha isitse mmelaelo wa boshodu ba dikgomo tsa hae mapoleseng a Tlokweng. Mamedi e re ke nke papatso ka nna ke potele ha ke khutla ke tla hlaha mona ke se ke na le e mong wa baithuti ba LCE re tlo tswela pele le yena ha a leboha lebitsong la ba bang. FM ke phutsalatso e thusang setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana ka natjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. O ke wa bua ka Mosotho e be ha o bua ka Africa FM. Ya di he harari so so no le ya ka o tibisitse ke se go feta diso go se le wana wa le Mo Africa FM ke phutsalatso e boulelang Basotho. ke le kgolo ha re le bangata go makgolo Sesotho lona ka nepo ha ntse le re batho ba tsene ba senana gobane sona se bopuo se tla ba le lesupi o tlo bua ka sena seo sela jwalo le Lesotho ka ona. baka bogolo ba tsona di re se ka mabitso a marena ka bona le ka ditoropo Ipapisele mo Africa hona jwang o hodisa gona. He mona mashoto ha ke mona le kgale Ke mo ebile ho hore ke lona etse mona boleki o etsa la tlo ka tsona mo jana go. ngwana a go bone kgobo ya ngwana nona Ke mo Africa he mme tshwarelo go tla tsa mo ye. Mamela o bapatsa le mo Africa FM. Sena ke sona fela se le mo ya se sebeletsa mo apofisa merero ya naga. Ntlafatsa lo matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba. ka nnete Ipapisitse le lentswe la Modimo ka nako tsohle. wena Mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng. Wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao. jwale ke ba fumana jwang Letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle. Mo Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba. Mamedi mo Africa metsotso e 12 pele ho hora ya bobedi mohala mona sentse ke na le e mong wa baithuti ba sekolo sa matitjhere LCE re tlo utlwa taba ena hantle ha e hlile e se bua ke bona hore ka nnete ba re ba leboha. Khotso mme ke a amohela mme phutseletsong ya Maafrika re se re le ho renya ditaba ka jeno. Mme ka mora ho bua phutseletsong ena hoseng le taka sello sa lona le fumane molaetsa ka mora nako e kae? Ke a fola molaetsa o bile ka mora tse pedi tsa tse tharo la ke go botsa bana ba bana ba feta di go ba tse ka motlang. Mme molaetsa ona ha o fihla o reng? O fihla o re le papala di hlapiso le ditsetsa go ya fumana di hlapiso go tloa go tsane. Mme
e le hore hosane fela se le lokela ho itlaleha teng taba tsa lona di nepahetse. Le ne le ile la nka methati efe ho fumana thuso pele le ka tla kwano? E le hore le ile diofising tsa sekolo la lefapheng la dihlapiso ya ba ha le fumane thuso. Hone lefapha la dihlapiso le ne le re bothata bo hokae? Ya mme jwale sekolo sona se reng? Ya mme ke eng e ileng ya le susumetsa ho kgetha ho tla Phuthalatsong? Ya mme mme ke mona le thuseile. Ya mme e le hore se bolela hore lethathamo la mabitso a lona le se le ile lefapheng la dihlapiso. Ya mme na Phuthalatsong e hlile le a imamela? E le hore le hle le utlwe hore ka nnete batho ba ile ba tshabela ho yona ba fumana dithuso. Ya mme maikutlo a lona ke afe ka se etsahetseng ka jeno ha re phethela? Maikutlo a rona ka nnete re thabile haholo le baithuti hore re patala pele ka dithuso tsa rona. Hape re itshiletsa ho mafapha a nnete a nang le boabo ha ditjhelete hore re kopa hore re ke re thuse e ska re hore re fumane thuso ka nnete. Ho tla hlokahala hore ke re lwane pele re le baithuti hore re fumane thuso. Dintho tsa rona di tsamaye ka tsela eo di reng ka yona ke a mangata ya sekolo le melao yohle ya sekolo e tswang ke sekolo le ba nang le bohale. Ya mme mme ke mme Mpho hana? Ya mme Mpho re lebohetse nako ya hao haholo mme o buisana le rona kwano Phuthalatsong, mme re le lebohetse ha le mona le fumane thuso ka mora ho tshabela Phuthalatsong. Re a leboha. Ha bona he Namedi ke taba tse monate tseno ha motho a ile a tla a meketsa Phuthalatsong mona e le hobane a se le baletswe a hloka thuso. Jwale a qetella a e fumane e be jwale wa khutla wa leboha hore ka nnete ka mora ho lla mona ke fumane thuso. Ke leboha haholo ka Phuthalatsong. Bana ba le mona o se mamedi ka ho pakeng tsa hora bo robedi le a bo robong ba bua ka ditaba tsena nanong la ha le phahama. O re ka mora nako e ka tsang dihora tse pedi ho isa ho tse tharo ba tlohile mona Phuthalatsong ke ha ba fumana mohala o reng ae ho tloha hosane ba hle ba itlalehe lefapheng la dihlapiso taba tsa bona di lokile. Ke taba tse monate tseno wena mamedi wa mo Afrika, mme Tshepiso Thaka di ka mona ka ho marangrang a MRTV o re ha e hole mo Africa Radio Television. Hlomitsi Mohanwe o re ka re Phuthalatsong e ka fa bana e re ba sebeletsang malapeng mona e fana ka ente ke ya tjho ka re Phuthalatsong e ka fa bana e re ba sebeletsang malapeng mona e fana ka ente. Hlomitsi mme Mabolebadi yena o dula a hlaha a re motho o buela tlase ebe mme Mabolebadi ho etsahala rang na jwale ha se bothata ba seo o re mamelang ka sona le ka jeno ke a bona o re mme o buela tlase ha bohloko hore o re buela tlase ha bohloko empa ke ka mamedi ba bang bona ba ntse ba motlo hantle ka mona ka ho marangrang wena Mabolebadi emkang bothata bo tlameha bo le ka mono ka wena mamedi metsotso e tsheletse pele ho hora ya bobedi e re ke fete ke nke papatso ka nqena ke potele ke late moeti wa rona eo re tlang ho mo fumana
lebitsong la DMA jwalo ka ke hlalositse hore jwale Google se ke sokola se ke sa tsebe hore na ebe ha ho le tje ke tla bua le mang ha ke ntse ke fetiswa ha ke kgutla mehala se sa arabetse tlo monna de tshitso mahanyele ke tla fumana kgetlo lena ntate re tlo tswela pele mamedi ke nka papatso ke a kgutla wesho nna ke mametse sealema ya sekgaolo banna o mamela ka ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tswa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tswa bjalo mamela putsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng ipapisa le Moafrika FM o hodise kgwebo ya hao ha esale motho a tswa ka ditlakana fela a sa ntse tjhelete jwale ke fumane mono Ombele Robert ke kopa o etsa phutho ena hore dithekiso tsa rona di qalelletse ho nyoloha ke tla lefa le kunutu ha re ntse re tswela pele mme PS setjhaba se metseng se re se fumane molaetsa wa rona o feletse ka phutsalatso ya Moafrika se thabile hey ntshware ke lebetse ke PS fela re nepe puo ho tloha mmarakeng ho ya di-boardroom tsa mekgatlo e ikemetseng dikgwebo le makala a mmuso ipapise le Moafrika FM molaetsa wa hao o anele Lesotho re letsetse hona jwale ho 64 ha ho letho rubong nngwe Moafrika FM mkokonono ya kgaso Moafrika FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo Moafrika FM mkokonono ya kgaso Autorita ba tse monate ke tse reng Mpudi ya Kontaba Motwe Sibaletseng phutsalatso e kgolo e phatlaladitswe ke bana ba laolang ditagaso le hlokomela momamedi ba ho itlhomme pele Moafrika FM ke salema sa Bosotho le Bokreste bohle ba buang ho sona ba mamedi le batsamaisi ba mananeo ba lebeletse ho bua Sesotho se nepahetseng le ho ela hloko dipehelo tsa Bokreste e leng thatano tlhomphano le mamellano ka dinako tsohle Mamedi Moafrika metsotso e meraro pele ho hora ya bobedi e hlile ka mona ka lefapheng la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA ekare ke tla tea kalala ntate khotsheng ntate o mphileng yena ntate mahanyele jwale ha sa araba mehala mme re ne re le ra bua hantle mona hore a ke a bue le monga hae pele a utlwa hore na a keke a lakatsa ho bua yena kapa o tla mo fa tumelo hore ebe yena a tla bua ditaba tsena ha ke se ke khutlela ho yena ke re ke utlwa hore na ke tswela pele le yena kapa ke lateng ntate re atile jwale ke ha sa tshwara mehala ya phutsalatso ntate tshitso mahanyele ebe molato ke eng jwale bothata bo hokae ntate empa he ho no mamedi ha o thibele hore ka tswela pele ka moqapollo wa ditaba taba eo bana ba tlo bua kana mamedi kapa hore ba e otlolle mona e hlehla ka bona ke ya hore ba re DMA e re tšhelete e neng e loketse ho thusa setjhaba se fefohetsweng le ho senyehelwa ke matlo ka lebaka la difefo e isitswe lefapheng la tsoha o iketsetse e leng ho letlamang ho kokomalla kapo e ntjha ya ditjhelete jwale mamedi tabeng eo re ne re lokela ho tla tseba hore na ebe lebaka le leholo le bakileng hore tjhelete eno ya dikoduwa tsa matlo ebe e isitswe lefapheng la tsoha o iketsetse be ke lefe nna ba tla re fa hore na ebe ho etsahetse jwang hore ho qetelle ho so tlameha hore ho nkwe tjhelete jwale e reretsweng ho lokisetsa Basotho matlo a sentsweng ke difefo ebe e iswa mo le lefapheng la tsoha o iketsetse nna ebe lefapha leo lona la tsoha o iketsetse le rerilwe fela la ralwa le sa belwa ditjhelete kapa ho etsahetse jwang ha re tsebe mamedi ke bona ba ne matla re hlaha leseding ka taba tseno kaofela le hore na ebe ha ile mona he Basotho ba sentse ba le teng ba ntse makokomalletse ho thuswa ka matlo a bona a ileng a fefoha le ho senyeha ka baka la difefo ha ba ntse ba kokometse jwalo ebe ba lebeletse hore ba kokomale ho fihlela neng
e be ke eng seo DMA tla qetella e sentse hore le bona ba tla ba fumane thuso ha ile mo tjhelete e se kgelohetse lefapheng le leng. Jwale re tla sitwa ho fumana taba tseno mamedi bane jwale ke moo ha ho sana motho a batlang ho bua ka tsona. Empa ha tshepa ke hore ntate bo ka nkgotseng ha se a fumaneha yena ha ana bothata re tla bua le nna mamedi. Ona ile a hlalosa yena hore ka nnete mo aleng hona teng o tseleng. Jwale mohala wa hae o sontso fellwa ke leshala. Ehlile mohala wa hae o so timme wona ha o sa fumaneha jwalo ka ha la hlalosa. Empa le hore jwale motho a re fileng yana ke o ha sa batla hore letho. Mamedi ha o sheba nako hodima hloho ra ke ya bobedi ke fetisa dipapatso ka ntlena ha ke khutla dipapatsong ke tla ke bua le nkgono Mathotsi Matjhake e le e mong wa Basotho ba ntseng ba emetse ho thuswa ke DMA re utlwa hore na ebe ha o so ho le tjena o tla lokela hore a tle a etse jwang hore bophelo ba hae bo nne bo tswele pele. Mamedi ke a khutla ebo hullang jwale mona dipapatso ke a khutla ka hang ka mora tsona Mamedi. Hayi ke mejala ya ngata mo senje ke mejala ya ngata mo senje le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwa a go mpolella gona go etsala eng mo please morena Nerilo a nole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse kantsela EcoCash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme dintho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle yo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account. EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala. Sasai Connect Financial Services, simplified payments every day, everywhere. Ana ho ntso hweba ka tsela tsa kgale kgema le dinako o behe kgwebo ya hao boemong ba matjhaba. SME Connect ke sehlahiswa se hodisang dikgwebo tsohle tsa Basotho. Tlasa sekgele sa SME Connect re na le Gas Connect Suite. Gas Connect Suite ke sehlahiswa sa Vodacom Lesotho se etseditsweng ho ntlafatsa dikgwebo tse amohelang baeti, guest house le dikgwebo tse ding ka marangrang, One Connect, domain hosting le website design and hosting. Re fana ka package tse pedi tlasa Gas Connect Suite. Tsona ke Access Suite ka 1499 maluti le Manage Suite ka 1699 maluti. Letsetsa 155 kapa o ngolle fixed sales at vodacom.co.ls ho fumana sehlahiswa sena se tlisetsang kgwebo ya hao kgolo ka tshebediso ya marangrang. Tsena tsohle o tlisetswa ke Vodacom Business, Vodacom Lesotho, Lesotho's best network. Mo Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. Nkgono Africa FM nkokonono ya kga ke mo Africa mona nkgono re tlo bua moyeng he mo Africa FM ke phutsalatso manetsena ga ba fumane ga le bobua e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. O keke wa bua ka Bosotho ebe ha o bua ka mo Africa FM. Ya di he harari so ho se mo le tswa ka o TV ke go se ka so go ana wa le Mo Africa FM ke phutsalatso e bulela Basotho ke lo kwi ha re le bangata go magolong Sesotho lona ka nepo ha ndile re batho ba teng ba senana go bana sona se bopepuo se taba le lesu o tlo bua ka sena seo se la jalo le Lesotho ka wena ka bogolo ba tsona di le se ka mabitso a marena ka bona e ka ditoropo ipapisele mo Africa hona jwang o godisa go Mamele Afrika metsotso e mene ka mora hora ya bobedi re tswela pele. Mohala mona sentse re na le nkgono Mathotsi Matjhake e le e mong wa Basotho ba ntseng ba le seboko ka ba koketse ditshebeletso tsa DMA ka ha e le e mong eo matlo a hae kapa ntlo ya hae ileng ya fefoha ngwahola kola le yena o la le ka mekutu yohle o ra qetella fumane thuso. Kgweding e fetileng mona ne re bua le ntate Kgotseng a tshepisa hore e tla re kgwedi ena e re leng ho yona e qala mosebetsi o tla bo sontso tswela pele ebile ntlo ya nkgono
e tla be se ha ba ho fela ha ba tla be so fele jwale kgweding ena ke hang khona ba la re tsitsing ya ebo se bile le kgwedi e nngwe jwale e sale ke ema ho itse kgwedi ena e tla fihla ke se ke thusitswe ha ho ngo ho tswa le mina e sale ke ema jwale ke mona re fumana ka ntate Kgotseng hore a e ka nete tjhelete e neng e hlophetswe ho thusa Basotho bana ba angweng ke dikoduwa e fetiseditswe lefapheng la tso ha o iketsetse jwale mamedi re tlo utlwana nkgono ebe boemong bona ba ditaba ha ho se ho le tjena ebe a ka reng maikutlo ha ke a feng le hore mohlomong ka morao buelena mona mamedi ko hlahe o tlo fana ka boeletsi hore na ha o se ho le tjena nkgono a ka llela kae hore le yena a tle a fumane thuso ya mo a ka nna nga tswela pele a ntse a pata hloho teng e le ha hae nkgono o ile kae jwale mona hela ne se ke na lena mona mohaleng so ka ba ho etsetse jwang mamedi re ke etse jana fela ke tla khutla bapisa le mo Africa FM o hodise kgwebo ya hao ha esale motho a tswa ka ditlaka fela a sa etse tjhelete jwale ke fumane moholo Monna Robert ke kopa le ka phutho ena hore dithekiso tsa rona di qalelletse ho nyoloha ke telephone kurutu ha re ntse re tswela pele setjhabeng se re se fumane molaetsa wa rona o feletse ka phatlalatso ya moafrika se thabile e re ke tshware hona moo ha le mona ke fumane nkgono matlhotse matjhake re tswele pele kgotsa nkgono nkgono ke a o amohela phutseletsong ya maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno ke dumela hore o ntso mametse phutselatso nkgono le hoja jwale ke sa fumana beng ba taba tsena empa di ka moo ba di buileng ka teng nkgono ebe o ka reng boemong bo ditaba di sendile ho bona nkgono ka mona teng o hlakile nkgono ebe fela ka mona o hlakile ha ona ntho e ntse o sala morao ya nkgono mme ke batla ho qala ka hore ke lebohe Maafrika mokgatlo wa ka e ntseng ntse ya leseding ka taba ena ka tekesi ya ke batla ho qala ka yena tjena mme hobane ke motho a latela tjena ha ke tsebe na ke ho bola kapa ke bokudi na ha ntse ke bua ke na le hore ke lebale jwang ke sa tseba hona hana ne ke lo kae ya nkgono jwale ke ka hona ke re ke batla ho qala ka se bua ke le hore mme hey batho ba ke ke le khathetse matana ba dia ba ho latela hore ka fana le ha ke bua go di ke bua le wena mme ya le male ke kana ka tsala o bua le nna le ka tlo ka nkgono Masadam ke ntse ke le lenanong re tla bua ha ke etswa thank you ya go ke re ka le la taba e ntse empa hey ha ke tsebe mentor so mo ba hana tela le bona ke ba hatse gore le ka tela taba e ntse la tsa o le thata le bona ke sa di benia hobane hai sa di ke tsisa go tloa so le ene e tsaye ya go ha ona mo tsale ka le la studio di le la ntate le la gore ke tsela go ha ke re ke ka fumana thuso
ha e sale ntse le ke le ka bolela le ka dile ke le ka bua molato ka tsile ke a fala ka makgetho a mararo yang go ke ka di tshepisa go ha ona motho ba tse nka ba fisa ba ne tshantse nna ke a ga le bana le go itsise o go e ga le ha ke a se go la ke ntse ke la re ya mo ha ka ba ya ya ka se mo no motseng ke bula ke ile ka sola go ka tsela go go tsela la bana mo ke dintse ke dile le tsena le mo ka o tla tsela bana izale matwana anela dile ka sala hona mo mo ke dinta bona di go se tsene go ga ntsha di go le di go ka mo ya go ha di tsile gona a go dile le le mo se kan ta di tele de mo wa ta ke ka di di proba ka e di kana tswana la a se ni ke a ba ko le bua ha yang go il va là où il est parti à la casse c'est ça va mettre la tête c'est lui qui a la même la qui a avec il connaît la casse ça va c'est des gens qui sont beaux non le qui vient pas là dans le gars ils sont beaux c'est le pouvoir à pouvoir de salon ça va tout how ya go tsano ke nana le se le mo go di le ke le go re go ntse se ba ke tsaka mo ke re ke jwalo ka je se kai sale ha ke se di men ka e di ha ta ra ka e di ya le go na ha go na le di ha ka o go ka ka no ke re la ke ke ne le selemo se tlang sa ditšhelete selemo se tlang ka ke sa ditšhelete ya go fela na nkgono go tloga re ile ga bua taba ye kgweding e fetileng mo phuselatsong na ba meralo ya matlo go tswa DMA ba kile ka batla lapeng mo kapa go bua le wena le ha e se le ka mogala fela no sa ba para ai sa ba se la ko na ga na la ba ta se la se la ba je ko na la yang go ni la ba bona la ko ta ke ba nya na una ba go ta ni sa le ya ka le hana o itse batho ba bang ba ileng ba angwa ke taba ye hong le wena bona ba se ba thusitswe ba ahetswe matlo ha e se mona go tsena ka e le ba teng ba ha e se mona ha hona mo tse le ba mo sa le ya ko ta la le ka ta bo ai se nna tsela jale ke ne ka tsa ka di radio gore go na le batho ba mo ba tsena ba ba ka utlwa ka le tsela la ka nta tse tsai ha mo ka ka a ka ngo ka di ye ba ba nta tse tsai le na o mo ka ya le nta tse bo ka a re nta tse bo ka na ka tsa ga le mo tsela ka ka di la le tse gore na ha mo tsile tele ha ya go tse ko tse le tsa o tla ka ke se ba re ga se ke le 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 ke ka di le go di tsaka a se pa go tsaba tse a se pa mona mo ne ke ke le go na ka bona go se le ya a mo ka mara pa ma de di enta go ka na ta se le le ka tsaba tse ke le la ka la mo mona mo ke ke le la ka la nta ke mo a re na ke le mona ga ka tse ba ni Hale. Nda ke go ka tsa ka go nna an foune la mpole la go mpone ke se ke ka di ba ne di tsona ne di la ga go ya nda ke go ka man yo ka ti lo na le ka po o mo mpata no ya go mo go ya le ya ba nda ke go ka ba si ka ti lo ya ba man ti ya ha mo ya te na mpole la go mpone ke sokola na le transport o ntse le go tsapa yang go nkgono ha hona gang tsena ke gopola gane re ile wa tla wa re fa tlhalosetso ena
ke hore fela re tla utlwa nkgono hore na boemong bona ba ditaba bamamedi mohlomong ba ka eletsa hore o kwetse ba mohlomong ba kana ba o atamele mokgethwa sebakeng seno kapa mokhanselara ko tlo gona ba keke ba ba le mekgwa ya hore ba ke ba jele pate mohlomong ho lokisetsa motlotlana go nno pate hlogo ho ona empa he re tla utlwa nkgono ke le buile nkgono hana nkgono Mashake o sole dilemo di kae o 83 ke a leboha nkgono ha o sa nkutlwa ya nkgono a nkgono Mathotsi re lebohile haholo nkgono ho buisana le wena re tla lebella re bona ho tla qetella ho etsaetse jwang re lebohile mamedi mo Afrika ho ke nkgono Mathotsi Mashake ke dumela ho ntsona le Basotho ba bang ba ka hlahang mona le bona ba ga tseba haisale DMA intse tshepisa kapa ba ka reng a ke mohlolo jalo hore ebe nkgono Mathotsi yana dilemo se bile di le pedi kaofela e sale a emela ho thuswa ha lokela ho thuswa ho hlaha hona ha lokela ho thuswa ho hlaha ho hong ke mohlolo ka yena hore na be ho etsa tsebang ka ha batho ba ba ile ba thuswa ntle ho tshitiso ya letho kapa ba ka reng ao e hlile ho tjena nna ke na le lemotse ka e sale ke ema ha re tsebe momamedi ba jwale ha re ba fumana hore ba hle ba tisa taba ena ya bona le ho araba tse ding tsa dipotso tseo re na le tsona ho bona la re jwale he mamedi metsotso e 16 ka mora hora ya bobedi ke fetela ka mane ka mokgotlong kutlo gona ke tla fumana ntate buisanang le yena o na ile a re maletseng a le hona teng o sukudiswa ke marangrang empa mamedi re ke tle ke bona ke tla tseba ho hokahana le yena wena Phomolo Mathang Selapane ke a leboha Phomolo Selapane ka mona ka ho marangrang ke ke bala ntwene ke bone mona jwale e se bile potetse lebohang Sephula o mametse a le Pretoria o mametse Mafrika Radio Television a le Pretoria Matanki Mpeka o mametse a le North West Mahlokomelo Molotsi o re tjhehe mmuso wa rona ho tshepiswa nkgono ka morao ho sothwe tjhelete ile kae helle mamedi e re ke nke ntate buisanang maimane mona ha ke mo fumana re utlwe o re ona ile sepoleseng mane a lo tlaleha mmelelo wa boshodu ba dikgomo tsa hae mme ha fihla mono mapoleseng a tlokweng mokgotlong ke ha ho se ho qoswa yena ka le reng o shapile mmelaelwa hore a tswa dikotsi a be a kene sepetlele gore mamedi ke utlwe gona ke tla mo fumana jalo ka ha a ne a ile a lla ka marangrang re utlwe gona re tla tseba ho tswela pele ke potele le mona ke a khutla FM ke phutsalatso e thusang setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana ka natjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo e phatlaladitswe ke bana ba laolang ntlafatso e sotomona momamedi itlhomme pele a go hlomphe tla fumaneha ntate hlano robong ha ho letho
bobedi ha ho letho tharo tharo ke yona o tla fumana ho yona ha mamorao oh ya ntate ho lokile ntate bona bomme ba ditlotla ba tenne dihwehwe tsa bona e ba o sonta dihwehwe hobane ile motho a sa rateng maafrika ka pelo ya hae ohle kaofela ke ipotsa gona ngwana mosotho ha a sonta sehwehwe ke mmeleng wa ngwana mosotho ke tlola o nyatsa maafrika o sa le a nyatsa batho ba mme ntate ke re ka mantswe a ya mang motho ya sa batleng maafrika pelo e ka ema ke a leboha moaka o keke wa bua ka Lesotho ebe ha o bua ka Africa FM hara dihlooho tseo le tlwaetsa ho tibisitse ketse ho feta dihlooho tsohle tseo kileng wa nna wa di mo Africa FM ke putsalatso e boulelang Basotho ke lekgolokgwe ha re le bangata re makgolokgwe Sesotho lona ka nepo ha ntse le re batho ba tenne ba senana hobane sona sebopepuo se taba le lesupi o tlo bua ka sena seo sela jwalo le Lesotho ka omela baka bogolo ba tsona di rile se ka mabitso a marena ka bona le ka ditoropo ipapisele mo Africa hona Mmele mo Afrika metsotso e 20 ka mora hora ya bobedi se re setse fela ka metsotso e ka tlase ho e 10 re ntse re le teng ka kwano ntate buisanang maimane re se re tla mo utlwa ho le la mananao a rona a phutsalatso ena ya setjhaba ka setjhaba ko re fela mamedi ha o le tjena ke tle ke o sehele o ke o re letho he ditabeng tseo re buileng ka tsona ka jeno ha re qala mona re ile ga bua le Mempho e le mongwe wa baithuti ba sekolo sa matitjhere sa Lesotho ya reng ba fumane thuso ka mora ho letsetsa phutselatso ya Maafrika ho bua teng hoseng bane ba re lefapha la ditlhapiso le iphapanyeditse ho batlatsisa dikontraka tse ntjha tse ba dumellang ho tswela pele ka dithuto tsa bona tsa selemo sena mme ba re ba leboha haholo ka phutselatso ba tsebile hore hang ha ba theoha ho yona fela ebe ka mora nako e sa fediseng pelo ba fumana molaetsa hore ngae ba tle ba atamela lefapha ditaba tsa bona di nepahetse mme di santsa a kena mona e nngwe ke o he ke tang ho bua le ke qeta ho bua le nkgono mathotsi matjha ke ka mane ka dikgakeng ha mahlomola ya ntseng a letetse ditshebeletso tsa lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA jwale ho se ho hlaha ditaba tse ding tse kgathatsang matla wena mmamedi ha o ntso mametse mona kgotso ntate molelekwa ya ntate o belela hore ka nna ba ha se taba e teng eo ya ntate ya ntate ya ntate re a leboha ntate molelekwa ka ho marangrang a MRTV Lerato Mahanetsa o re ntlo ya bo e sa le enkwa ke moya ka nako yane ya moya o mongata selemong sa 2022 e ntse le bothata kgotso ntate kgotsana ke a leboha ntate Naledi ntate
o tse Mamedi ke Thabo le Monyaka o tshabehang ho phutsalatso ha o hlaha taba tse monate tsena hore ka morao re Basotho ba lele ho yona ebe ba tloha ba fumane thuso hlathe e lelekisa tsebe. Momamedi Kgotso. Ntate. Hai. Ne ke batla ke bue ke ntate Sinawana. Ntate Sinawana. Ntate. Empa ke kgathetse matla le nna fela ka hlakoreng la mokgomo. Ya ka tshitiso ya selele kapa wa diemedi. Ntate. Tshepitsana e etsana nakong ya hane le buisana le ena. O na bontsha hore ke nako e kgutshwanyane. Fela jwale nna tjhene ntse ke maketse ke ra ntate o bua fela. Hobane tabena motho o no e lekanya lo etsang le matlo a nang go ke moya mokemana ha e sona a mang o so ke ngwa supa le hore ntlo e ne le teng mo ntse ba ya ka tsona dipheiti tseno tsa bona ba metha ke re batho ba bang bala ba ipehela masailo a matlo ya tseba Yesu e ne le teng mo ya gola motho o sa ka buang fela ke o re beka ka nnete motho o ka mo kopela mohau o lona ka ba mamedi ba lona ke bone ba etsa letsoa la monna ka nakong empa se ileng sa makatsa ke a gola puisanong ya ntate wa diemedi ke hana a bua ka hore dimilione tse dikete tse supileng kaofela ke tse ba di fuwang ke mmuso kapa ba itseng ke mmuso go fana ka thuso eba motho wa ipotsa hore na banna ba se ba kekeng ba nka le ha e se ka ba dikete tse 10 fela dimilioneng tseo tse dikete di supileng kaofela ho tsothi tjhelete ile kwa ke le botho mona ho bona lo ke a lebohana te Sinawana ntate. Mamedi metsotso e 26 ka mora hora ya bobedi. Kgotso. Ntate Kgwele. Leqhekwana. Leqhekwana le la Modimo le. Ya ntate. Ka nnete ya Modimo a jo bone ba tshwana le ba putsong. Ka nnete go gola ke mmoso ka bana ba motho kaofela ha bona go ga ke tsena ke nna. Tšhelete ya dimilione tse kalo dimilione. Hai ka le batho ba ba ntang isitse ho bona ha ba patala tjhelete ke dipoko fela tse. Dimilione tse di felletse ka di felletse diphogotshong tsa bona. Hai le banna e khona Modimo ai o di le ka tsenya ka ta bona Modimo tsa re tsabana. Ya Modimo ha o ka re ha o hela. Ha o ka re ha o hela ka le simbabu. Uwe ntate Kgwele. Ya leboha ntate. Kgeleke. Momamedi dumela. La Mokwena. Ntate. Lebitso ka ditengwa di ya tsele phea. Ntate le pheane. Hai, he Mokwena, a tswa ona le tsetse botoko. Kuka di potsa hore na go ga ke botse motho gore na e be le ka lenela dikedi. Batho bao ba ikarabellang moo na banna ba ratela Modimo. Na ka tšhelete tseo tse seng tsa bona. Bona o tse ba itšhetšha dipokotlong tsa bona. Ga o bohatšana bo ba tlhola gore ba ka ba etse leqhekwana le la Modimo hantle. Wa tseba go ja bana ba etsa ditebo hampe. Batho bana ba ska ba itlisetsa madimabe le mo a sa hlokahaleng teng hobane tšhelete tseno a se tsa bona ke tsa setšhaba ke tsa lekala. Oho ba mametseng ga ba ka ba nke kgato ba ka ba etele leqhekwana leno ba senke a ka ga kwang le ke nna ke le motho wa moisukuri ga ba ka ba tlhokola leqhekwana leno ba tloe mona batho bana diteboela Mokwena. Ke a leboha ntate Diteboho. Mamedi ha ko nka mona ke nka o le wa ho qetela ya tla o tla ka bokgutshwanyane fela. Kgotso. Ntate mang?
Ntate Seabo Malefane. Nka ke kere ho ena batho ba ba tseng mosinyana ne o le la hale phama athe ka ne ke na butsa go tja di tse ba ile jwa le tja ga thusa ba se thole ba le bana ba Basotho mme ke re go holela ho feta mona mme wa Ntate hai hole Putsalatso re a leboha Ntate Seabo qete dumela Ntate re boshabane ke a leboha Ntate Mamelo Mafleka hle ke ha re fitla pheletsong ya hora ya ditaba ka jeno bomamedi haebe bo monate mananehong ohle a tlang ho latela a ena phera ya Putsalatso ho fihlela go kopana hape nakong e tlang bomamedi haebe bo monate ebe e tshweu kgotso